es muy grande. Alba. Alba, thank you. Espera, que lo pongo. Sombras de guerra asesan a cidade de Luxón, polo que a paz romana dista moito de ser definitiva. Resoan de novo as tubas da rexión romana, alertada polos berros dos aguerridos castrexos que baixen en tropel dos seus castros prestos ao combate.
indómitas tribus castrexas, agrupadas baixo o liderazgo dos príncipes cómoros, preparan unha nova sublevación contra o poder romano, xa que se sinten agraviados pola apropiación das súas terras e demandan que cese o fustigamento ao que son sometidos polas autoridades romanas. As tropas romanas da guarnición romana de Lucus Augusti dispóñense a repeler a agrupación e enfróntanse ás tribus castrexas que se achegan á cidade por oeste. A ensordecedora algarada dos castrexos que responden á chamada dos xefes queda envolvida no clamor afervoado dos centros de legionarios que golpean as gladios contra os seus escudos. A terra estremecese, o tempo detivo. Solo que lo dejo. Hay uno que tiene la cabeza. Mira que estoy pisando el segundo. La promoción. Eso para ¡ay, los rojos contra los! ¿Quién rojo? ¿Cuáles son los? Las derechas. As tropas romanas forman o testudo e logo o muro fronte. ¿Cómo les primeros pegar? Se plegan las dos. No. ¿Qué es? Mira, volando. Ay, no me dice. ¿Dónde van a pelear? Aquí.
Vas a decir sangre y muerte. No, es mentira. Hombre, te van a matar en una pelea. Yo quiero ver sangre. Se tiran, voy. Y yo lo que quiero es ver sangre. Y yo quiero vestirme de la guardia pretoriana, pero toda la vida es injusta, cargar. Y yo quiero vestirme con una raja aquí. ¡Ándale! ¡Ándale, que tú eres la raja! No, una raja que sale bastante. A mí lo que me gusta es la muerte. ¿Y te haces una raja? No, porque tengo una lámpara de soldado. Y no se dice nada. ¡El escudo! Que non era un momento para a guerra. E urgense non gusta de ser contrariado. O Senado reúnese en sesión extraordinaria o fin de buscar un acordo que permita acabar a paz. O Senado decide por maioría solicitar a presencia do emperador nun último intento de evitar un inútil derramamento de sangre.
César Augusto achégase a Lucus Augusti e promulga un edicto no que se recollen os termos para conseguir unha paz duradeira. Un mensaxeiro pretoriano é enviado polo César coa nova oferta de paz ás tribos cartesas. ¿En qué dejo bien escrito esto? Vale, eso no vale. Eso no vale. ¡A la carga!
Prefiero cargar con un romano. Fuera que... Como vuelvan a venir, me avisáis de decir que no la mano. Métete en medio, no me problemas. Lo he hecho por acá. Imagínate que sean más barbanda. Ay, eso no sale. Se ve muy bien. Carlos, tú traes tequila. Basta xa, como druida que son, que sei ler os astros, sei ler a natureza para entender o que nos queren dicir os nosos deuses, e logo falar con os xefes. Temos claro que a paz que nos ofrecen, inda que nestes momentos en que estamos co sangue quente pedindo revancha, creemos que a paz é a mellor saída. Si un observou neste mes pasado como os deuses nos castigaron cunha seca que non lembrábamos e que agora Tutatis respetounos a pesar de que día atrás quería que o ceo caese sobre as nosas cabezas e respetounos estes 2 días que foron máis ou menos de convivencia e que poden ser o camiño cara a paz. Creo que facemos ben obedecendo o sentir dos deuses e para que vexades que a vosa opinión témola en conta, este acordo será somente ata o próximo solsticio. Si de aquí al próximo solsticio vemos que non respetan o acordado da paz, entón sabemos hacer moi ben guerrear, pero hoxe é día de parlamentar. Cuando subamos a estrellar. Cuando vean los esos te van a pensar que... Nestes momentos chégase o divino Augusto, acompañado do príncipe Senatus
para firmar a paz e un convite para todos. Hasta o próximo solsticio, como ben di o admiado druida dos Castrexos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me fastidies, César. Para que todos escoiten cales son os termos da paz, pídose que para a cultura pública. Procede, príncipes, como ordenes, César. O emperador César Augusto, fillo do divino, atopándose investido cooptaba a potestade tribunicia, a vez que co poder proconsular dictamina. 1. Que haberá alianza entre romanos y castrexos. 2. Que en honor a este povo aguerrido y heroico, que pola súa boa disposición ao logro dunha paz duradeira, concedo agora a todos, sen excepción, a inmunidade perpetua. 3. Ordeno que se manteña a posesión dos campos, cos mesmos límites que posuían cando o meu legado Paulo Fabio Máximo chegou a estas terras, sen que medie redefinición alguna. 4. Respectaránse os santuarios naturais no bosque sagrado que rodea a cidade, onde os castrexos dan culto aos seus deuses, así como as súas tradicións e xeito de vida. 5. Permitirase que aqueles castrexos que o desexen podan trasladar a súa residencia a esta cidade, onde se lles adxudicarán as parcelas correspondentes, permitindo a construción das súas vivendas ao xeito tradicional. 6. Os castrexos poderán vender os seus produtos e asentar os seus talleres nos mercados e rúas da cidade. 7. Os habitantes dos castros que rodean a cidade permitirán o uso dos manantiais que brotan nos seus arredores, para, mediante a construción dun acueducto, cubrir as necesidades de abastecemento de auga de Lupus Augusti. Decretado en Lupus Augusti, no mes de xullo do ano 14 conmemorativo da chegada de cidadáns de Roma a estas terras. Por favor, Cayo, trae as cousas para firmar a paz, por favor. Emperador, Senado, senadores aquí presentes que entendo estades ao servizo do povo tamén aquí presente, firmamos e aceptamos esta paz, porque nós o único que queremos é poder seguir vivindo nestas terras, as terras dos nosos avós, dos nosos pais, e queremos que sigan sendo as terras dos nosos fillos e dos nosos netos. Queremos que se nos respete as nosas culturas, tal e como afirmamos ou firmades en este decreto. E espero e desexo e poño a luz por testigo E así sexa. Outro xeito non sabes. os druidas sabemos máis do que pensamos. Hoxe é un día ditoso para min e para Lupus Augusto. O druida e os xefes das tribus castrexas aquí representados acaban de demostrar unha vez máis
que son un pobo heroico e un pobo loitador e de nobre corazón. Por iso, o acordo que imos asinar permite que sigamos convivindo en paz e que romanos e castrexos, sen distinción, se consideren cidadáns de Lucus Augusti. Os meus desexos de que esta paz sexa duradeira e que dentro de un ano poidamos verificar o cumprimento exacto deste acordo. Pacta sunt servanda. Do pactado somos escravos. Que así sexa. Que así sexa.